Ndithi andimfuni lo bhuti lo. Finish and clear. Uba kaloku ebethanda lo. Okay, ithi ndiyenze simple man lento singabe siyisakuthi. Yabona pha iJozi bioscope. Hayi ofuna indoda nansi. Makayithande. Ofuna indoda usuyadonate. Sisi mina ndisebenzele ema-kitchen mina. Ndisebenzele ema-kitchen nzima. Andimfuni lo bhuti, andimfuni lo bhuti. Ungandibambi. Don't touch me. Ungandibambi. Sisi ndisokole kakhulu. Ndinomyeni onemali. Uzoyithoba nje ungibona nje. Abantwana bangingisele nabantwana hayisekho le mali mama. My love, please. Ke kopa o mo tshwarele please kopa re bua usi please. Lo bhuti ungibuyisele emva nje, ungibuyisele emva. No, I respect that my sis. No kopa mo tlole. Simbamba. Don't touch me. Yabona ke ngoba ilandi. Yeah, no ungangena sis wami, it's okay, it's fine. Don't touch me. Thank you, it's fine. Le kae OC? Francis. Ke teng re kemeleng ka mo he ke lo kgona re le dithu ke teng OC he. Ke nna Blue ane ntse o bua le ena he from Jozi bioscope. Okay. So he mona hantlante re bisitswe ke abuti Jamanu ke la bona. O gona le ntho tse fela tsa batlang go jwetsa tsona hanyane. Abuti kopa tumele hanyane. Ke a kopa abuti please ke tlo kgona ho. Isutho lo siyanibhida. Yeah. Isutho lo siyanibhida ndokuvanga. Oh athakangivanga guys. Oh ithi ngixelele ke sana ubhuti lana ubujamani uthi like so hantlante ntho ke etsa gore ke thusa batho bana le di-crush for batho ba bang le hape if motho a batla go hlelana le motho ka pana le bothata le motho and stuff we understand bang inbox and stuff so mona re bitsitswe ke abuti Jamani a re bona o entse di mistake bophelong o di entse dintho a tsamanana le ditšhelete bona o batla go hlelana le wena o batla go le lokise dintho. Lo ngutata abantwana bami lo enamgqibela kudala andiyazi nangomphi unyaka sine 2 years kahle sisi 2 years lo bhuti lo bendiphila naye siqale phansi ngempilo silambile yenyuka mani impilo yethu wafumana umsebenzi oright wanisebenzela kancinci kodwa wemkana mankazana ndithi 2 years wahamba nosisi wanibona mina ndingumaxwebe ethambisa uze unishiyile sisi wanishiya ndidinga nendawo le yohlala nabantwana bam lo mkhukhu lo ubhilonga kum. Mama ngiyaxolisa ngibuye nje ngizoxolisa ngoba ngiyavuma ukuthi konke lokho ngidlile yebo imali mama zonke imali ngidlile nabangani kodwa manje ngisengiza kuwe ngizocela ukuthi singathi angangayigqibi nala ithethayo kungoku ngoba iyanikwatisa ungambambi Jamani ungambambi kancane. Yanikwatisa nje. Sisi mina ndisebenzele ema-kitchen mina. Ndisebenzele ema-kitchen nzima. Andimfuni lo bhuti, andimfuni lo bhuti. Ungandibambi. Don't touch me. Ungandibambi. Sisi ndisokole kakhulu. Ndinomyeni onemali. Uzoyithoba nje ungibona nje. Abantwana bangingisele nabantwana hayisekho le mali mama. Ebenginayo zonke ngenzela nje isifuthu imali eningi kodwa nginephutha ngiyalivuma iphutha lami ngiyacela mama ndithe ungandibambi because uzandiphambanisa ungambambi please uzandihlanyisa yayazi ke kasendihlanya mina ndibambeki ngingedwa kulesi simo ngayini ngaphandle kwami apha mangazana wakho ndithi amangazana wakho aphi andikufuni ngathi bayibebuya nje ubhuti lo bayibebuya nayo imali le ndiyiqhelileyo mna ayisekho le mali nganginemali eningi yebo ngabo okay ma amantombazana namangani netavern utshwala ngapha iphelile le mali ma athi umhlaba bomthathile bengisacela nje ushayekile ngihlela emkhukhwini ngigadisiwe nokugadiswa lapho hawu mama awungixolele ngiyacela nje nginephutha elikhulu hazi kuthi manje whoa Jamani awusi whoa please
Sisi ngicela ungabi please. Andithi siyathetha kakuhle ndiyacela mama. Yandikwatisa. Ungakhali sisi, I'm so sorry. Yandikwatisa. Ngiyayicelela lesi simo esibucayi ngempela akukho easy mama, ngiyacela ngaphandle kwakho sweetheart awuze endlini ngiyacela. Ungambambi. Touch me, ngishilo nje kwaqala. The unganiphathi ngoba uyandihlanyisa bhuti wabantu. Tata abantwana bami. Sisi umxoleli manje. Andikwazi kaloku ngoselambini. Uzawufuna ukondlwa ndim kaloku nalamasana agcwele kulandlu. Mina into endibhekene nayo kukondla lamasana walo bhuti. So ubhuti uhambe anezimali. Kakhulu umuntu asekhaya. Ebengandiboni. Ndiyabona kahle kahle bebona isikorobo xa ebona mina. Hayi makaya kwaba tjena imali. Ngiyaxolisa lesi simo sinzima kanjani ngingedwa nabantwana mama. Siso abantu. Ngiyakuzwa. High blood ngondi ayivi inyukela. Inyukela. Yabona ka ndiphatha nje. Yo. Ndiyazibandi andiyazi. Ngathi ngaphathi ufumana amanzi manje. Ubuyaphi lo muntu? Nimthatha phi sisi? Siphila nawe kamnandi kangaka usungazi ungishiye kanje. Wakhetha uyishiya kaloku wena lo mpilo. Nanthi impilo yathi ayimnandi. Wena wakhetha uyishiya lo mpilo. Lendiyazi mina bathi bhabha pha phezulu ibuye uzosela amanzi apha ezantsi. Axela wena. Nabantwana babulawa indlala akukho kudla endlini njengoba ngisho ngithi ngigadisiwe akhonto ukudla mama lapha endlini ayikho le mali yonke ingayidla nabantwana namantombazana namangane ngiyacela mama abantu bami awubuye siblisa Sisi abangani sebahambile ngisho nezintombi azisekho nje lithe eyi1 limuqhuthile Mamela la mntase ndandimcele ndathi kusemhlabeni la abahamba nabo ngoku Ndimnothisile lo bhuti. Usetshintshile ngoku. Ndimnothisile lo bhuti. Like ufundile life. Andase akazothi xa yewileyo azowela kum. Uyaxoka mntase khatu. Masengishayekile mama kodwa ngiza kuwe mabantu bami ngaphandle kwakho ngizoba yini kepha. Awukwazi mntase khaya. Ndithi mna andikwazi ubuyela ko. Ngabe kahle kahle ndithanda usoko lapha empilweni. Xa nzamane ndithatha abantu ndibahuqa le ndizobafaka kulaa mkhukhu abantwana ba. Sonke lesi simo ukuthi nginamaphutha ngoba naku ngidlile imali yonke le imali eningi enganginayo ngisebenza kwazi kwaphuma yonke lena le mali yamabonus nama UIF kepha manje ayisekho naba ilaba Sisi bengisacela umxoleli imali yamabonus iphelile umholo konke amantombazana ayicedile nihlaqala kaya entsha Mntase uyasho nawe mntase imali ama UIF eyamabonus ipheli ngidizawumenzani nansi into eliphambanisayo Sizozama ufuna umsebenzi sitsho uyangihlanyisa lo bhutini bawo sizozama ukumconnect nathi Bhuti mama uthi hayi mntase ndithi animfuni lo bhuti lo finish and clear uba kaloku ebethanda lo okay ithi ndiyenze simple man lento singabe siyisakuthi yabona pha iJozi bioscope hayi ofuna indoda nansi makayithande ofuna indoda usuyadonate bhuti bathi ofuna indoda na kuJozi bioscope nje usisa hayi bangakuthatha yena manje uyangilahla ngempela akasangifuni uyangilahla usiya ngishiya kanjalo nje uma abantu abami nabantwana isimweni isibini esika nje ngempela ngithembile ukuthi ngize ngibhalele la iBioscope ngizothola uJozi bioscope ngizothola usizo manje nako ngempela uthi cha akavumi sisi akusiyithi mara uye Brian akusiyithi isizamile uyabona uyazama my sister ebethi mina ndikwe iyo yonke ke ngoku leyenzekayo ngoku apha ndithe pha eJozi bioscope abamfunayo mabamthathe mina ndiyophakela abantwana bami ngoba sendiphekile awusiima kancinci my sis ke kopa re bue hle ke kopa mo tshwarele hle di mistake di etsahala my love please ke sono kopa mo shebe ke sono hakakang kunzima isimo sinzima yazi ngempela emkhukhwini la ngihlala khona especially abantwana sweetheart ngiyacela balambile ngisho namanje nje asebelieve awubuye endlini ngiyacelela nje ngizela ngizocela ngiyithobile ngiphansi ngivuma wonke amaflop wami ngwenzile ngidlile imali abekho namhlanje ngingedwa ngize ngiyabonga nje ukuze ngifike la ngihlangane nawe cha bese ngisho ngithi ngilitholile usizo nange athi njengoba ngiyayicelela ukuthi ungixolele ngiyithobeka ngempela please kopa mo tshwarele o usariska seba musile so sali 1 wa ohloka
ndithe ndifuna uyophakela abantwana bam. Kaloku mna ndiyabathela ukutya, ndibaphekele, ndifuna uyobaphakela ngokubatya. Abanatata futhi abantwana. Ausi, my love, please. Ke kopa o mo tshwarele please, kopa re bua ausi please. Sisi andikwazi tu mntase ndibangazamana nayo le nto ndenzela isifuthufutu. Lo bhuti undibuyisele emva nje, undibuyisele emva. No, I respect that, my sis. No, kopa mo tlole. Simbamba! Don't touch me. Yabona ke mobile ndidi. Yeah, no, ungangena sis wami. It's okay, it's fine. Don't touch me. Thank you, it's fine, it's fine. Guys, you saw how Bayizile kepha ngizokucela ukuthi angixolele mfowethu. So manje hayi bafethu impilo enzima ngempela yazi. Hey ngizokwenza kanjani madoda? Hey esimeni esikanjeni. Hey hayi cha sengiyobona njengendoda kepha ngizophuma kanjani sisawuzamile ngiyabonga ngokuthi nje ngikwazile ukuhlangana naye yabo. Kepha naku uyasihlula yabona leyo nto. re hlole my love, what's about kana go ngona le di situations tse ding tse ne ba re kgono di change. You understand? I don't judge you. I am a human being, but you know, le wena ba utlwa bohloko nona le chelete and stuff, you know, and then now o so khutla o se now, you understand? And yena sa itholletse mkhukhu le bana ba, you understand? So yeah. Namhlanje abekho labo bantu akho umuntu nje eduze kwami ngiyiwani kulesi abuti kopa fela emise dikousu le wena o khutle back. I think khona ngiyavuma ukuthi nje ngizophakamisa amasokisi njengendoda ngibe indoda ngibe ngirecover kodwa nje lesi simo sinzima for mina nabantwana ngapha akasekho naye kuyasivuma lesi simo ngithi ngiyathaya ngithayile bua lena ubonile ukuthi sekayafuna nokukhala uyakhala. It's like, you know, ngiyabonga bhuti wami. Cha ngibonga kakhulu ngakho konke ukwenzile uNkulunkulu abusese. Ngiyabonga bhuti wami sengibusisekile ngiyabonga. So guys, Liponets, you know what, like sinesa sahlola abatla Jamani watch, like she has like the reasons high hore Jamani musile, you understand, asna next and now Jamani batla go khutla. But here guys, I tried abuti kyo lelena umphile di busiso are bang place se ke place ile, you know. So guys, I will see you in the next episode. Leska le balang mo hore follower le inbox. I love all of you. Yes baby.